Mehe mea ko koe tētahi e taraiwa ana I te huarahi matua toru te kau mā te whanga o Ruatō, a tēnā tērā tētahi pakihi Māori e hoko kawhe ana, e hoko kai ana. Ko te take I huakina ko mātou whānau, mō ngai rāmatu, he kai tākoro rātou mo te whitupōro, ana he uaua mō tōku auntie, tōku uncle, kia kimi I ngā tangata koha pūtea. Ko mihi te rina Te Rangi tētahi o ngā rangatahi o te whānau Te Rangi no Ngāti Rongomai e mahi ana ki te pakihi nei ki te tautoko I tōna whānau. Koenei te take kei konei rātou e mahi ana. Kia whai mātou I ngā akoranga I mua I te kuhu atu ki te ao nui o te ao mahi. The skills that they use here in the Pākehī are transferable from the marae, so it's entrenched in them in terms of they understand customer service, they understand kaitiakitanga. When you put those two together, it creates an opportunity for them. It's exactly what you've just witnessed. Ko moe waka Te Rangi tētahi I whakatū I tēnei pakihi, he akoranga hou mā ana ke tamariki, me ana I rāmutu, o tira I te reanga hou o te whānau, kia whai pukenga ai rātou ki te ao pakihi. 13 and 15, they don't have the resource to drive into town. We live rural. We're 7 generations deep here in Rototi. So for us, we've survived because we've had whānau, like growing up, we've had whānau that have always, picked us up to go to mahi. He matatau tātou ki te reo Māori, he waimari hoki, kua mau I a mātou I te reo Māori, kia whakaoko I ngā tamariki. He pakihi nā te whānau, mō te whānau, kei konei kei ngā pāpāringa o te roto o roto iti kei Ruatō Bay. Aha kua kātahi anō tēnei tohaka tūwhera no ngā wiki tata nei, kua paku tōna rongo ki te hapori whānui o roto iti. He whakahoki ngā mahara pērā ki runga I te marae. Ka tono ngā tuakana ki ngā pōtiki, tiki I tēnei, tiki I tērā. He pai. I'm just not going to quite much, is it? Okay, boy. Can I get a milkshake, please? Ko te mahi nui o tēnei pakihi Māori, he whakatena I tēnei reanga ki ngā mātāpono o te mahi, me te tae atu ki te mahi, hei oranga mō te whānau. Ka kite, koro. Mihiora Gage, ma Aukaha. Ko te reo, te take.